Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Ini kita melihat hadis yang ke-142 di bawah tajuk doa memohon perlindungan. An Zain bin Arqam radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahul Muslim. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Allah, aku mohon perlindungan, aku berlindung, aku mohon berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, iaitu tidak puas, dan doa yang tidak mustajab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita 4 perkara supaya kita minta. Pertama, kalau belajar jangan sampai menuntut ilmu, jangan sampai ilmu tak memberi manfaat. Mana minta lindung daripada belajar siang malam belajar tu kan. Malam belajar, siang belajar, pintu sekolah pun belum buka dia dah sampai tu. Tapi apa? Tak memberi manfaat. Belajar cakap belajar je kan. Tak ada dapat. Maksud tak dapat manfaat ni tak boleh nak beramal. Kita belajar tu kita tak dapat mengambil manfaat untuk beramal. Ataupun ilmu yang kita belajar tu tak memberi manfaat, kita tak boleh ajar pada orang lain. Itu antara dua. Makna kita sendiri tak dapat beramal, ataupun ilmu yang kita dapat tu kita tak boleh gunakan untuk orang lain. Jadi makna itu tanda menunjukkan ilmu tidak memberi manfaat. Makna kalau hari ni kita belajar, dia memberi manfaat kepada kita. Contohnya, lagi kita belajar, lagi memperbaiki akhlak peribadi, kita punya tingkah laku. Itu bermakna ilmu tu bermanfaat kepada kita. Lagi kita belajar jadi tawaduk, lagi jadi orang wara', maka bermakna ilmu tu bermanfaat. Jadi kalau belajar lagi taiko kan, jadi mafia, itu maknanya tak bermanfaat dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah minta apa? Wa qalbin la yakhsha'. Minta lindung daripada hati yang tak khusyuk. Hati kita ni macam-macam, berbulat balik, tak khusyuk. Semayang pun tak khusyuk, waktu kita dengar ceramah pun tak khusyuk. Yang khusyuk kha je tu. Itu yang khusyuk. Lena lah. Itu yang khusyuk. Jadi hati yang tidak khusyuk ni bahaya kan? Sampai kepada peringkat kalau kita beramal, kita tak khusyuk dalam amalan, ini satu peringkat yang cukup bahaya. Tapi kena ingat, beramal jangan khusyuk baru nak beramal. Beramal sehingga khusyuk. Jangan dah khusyuk baru beramal. Itu tak jadi. Mana beramal sampai khusyuk. Kalau nak tunggu khusyuk baru nak beramal, jawab tak beramal. Yang ketiganya, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Ni perkara yang ketiga Rasulullah minta. Kerana ada orang nafsu yang tak pernah kenyang. Apa dia?
nafsu makan tak pernah kenyang, tak pernah puas, nafsu berbelanja tak pernah puas, nafsu hidup tak pernah puas, nafsu kaya tak pernah puas, semua tak pernah puas, kan? Nafsu isteri pun tak pernah puas, dah ada seorang nak tambah 2, 3, kan? Tak pernah puas. Jadi maknanya jangan sampai kita ni ada nafsu yang tidak puas. Bahaya tu, bahaya. Ada 1000 tak puas, nak 2000, lama-lama mati, sampai mati tak puas. Jadi hati-hati. Jadi tuan dan yang keempatnya, wa min da'watil la yustajabu laha. Yang keempat, minta daripada Allah Ta'ala, iaitu doa yang mustajab. Jangan sampai kita punya doa ni tak dimustajabkan oleh Allah, kan? Tanda Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, mana ada perubahan pada diri, kan? Mana Allah Ta'ala perkenankan tu, mana minta kepada Allah Ta'ala tanda tu, bila doa tu mustajab, mudah-mudahan. Jadi nak tengok salah satu daripada tanda mustajab doa, apa yang kita minta dia berubah, kan? Minta maknanya kebaikan, akan berlaku kebaikan. Jadi begitu. Jadi 4 perkara ni lah yang selalunya diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi sering-seringlah kita baca selepas daripada solat, kerana perkara ni adalah yang menjadi sesuatu kelumrahan di dalam kehidupan manusia, yang biasanya Allah Ta'ala bolak-balikkan dalam diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirati bi rahmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wallahu warahim muhibbal wa Qur'anun majidul lawhul mahfuz. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa